Domaćine, prvo nazdravljamo pa da nam kažeš malo. Bogu hvala, ajde. Živeli. Živjeli. Živeli. Živeli i dobrodošli. Živjeli. Znate šta je ovo? Ostanite sa nama, saznaćete puno o našoj tradiciji. Idemo u jednu od najstarijih srpskih kuća. Fenomenalan domaćin nas čeka, izuzetan gost. Ko nije zapratio, neka to učini sad. I ostavite komentar, vaši komentari nam puno znači. What a pleasant surprise! How are you? Nije loše. Dobre. Yeah. What are you doing here? It's raining. Let's walk. I just also walk. So if you wanna go, I know a really good place. It's Lazar's Konak. It's really good shelter. Konak? Yes, it's Konak. Really? Let's go. Let's go to there and see the traditional Serbian shelter home, Konak. It will be interesting. Let's do it. Yes. You have that word in Turkish. Yes, we say Konak for the like a big house, you know, like a big mansion or something like that. We say also Konak. You have it. It's Serbian also. Oh my God. Konak. Yes, of course. Oh, this is beautiful. I love it. From the first sight. Love from the first sight, yeah. Ciao. Domaćine. Bravo. Ajde, izvolite. Hvala. Do you know each other already? Yeah, Serbia is a small country. We all know each other. Dobrodošli. Bolje našli. Izvolite, izvolite. Lepo. Ciao. Domaćine, prvo nazdravljamo pa da nam kažeš malo. Bogu hvala, ajde. Živeli. Živjeli. Živjeli. Živeli i dobrodošli. Živjeli. Puno. Bolje našli. I really impressed. I really love this place so much. 210 godina je star ovaj vajat. 210 godina ovaj vajat. 250. E, 210. I tapije da se on pravi su overene u Valjevskom srezu kod kmeta Kahrimana Turčina i on je na arapskom jedna strana, a druga na srpskom, to mom pretku Milošu dao dozvolu da on opravi sebi i svoje ženi kuću i pošto je ovo bila Valjevska nahija, sve Paleška obor Kneževina, da opravi ovu kuću i piše lepo sa Bondrugom, sa podrumom. Kuća sa podrumom, Bondrugom. To je Bondrušna gradnja. Pre 210 godina. I to je bilo to od kuće. To je to, nema više, nema manje. Ako posle steknu imetak, pa opet da odobri Turčin, kmet, onda otvore vrata ovde, pa dozidaju jednu sobu, pa posle otvore tamo, pa dozidaju tamo, pa znaš kako stiču imetak, tako proširuju kuću. A neko ostane i na ovome, kako ko, pa opravi posebnu odžakliju zadrugu, posebnu kuću zidanu, ovdje ostane da noćevaju i tako. Iznad vas su predmeti koji su iz perioda Kolubarske bitke, odnosno Prvog svjetskog rata, i to su predmeti nađeni po okolnim selima i dolini sliva reke Kolubare, ali i okolnih gradova Uba, Lazarevca, Aranđelovca, Obrenovca.
gdje je bio uopšteno tok Kolubarske bitke, front je bio dug 150 km. To je bilo jedno veliko stradanje za naš narod, ali taj kult, eto i posle više od 100 godina živi u našem narodu kao jedna neugasiva iskra i vodilja koja bi bar trebala da nam bude u ovim vremenima. Ovo su ratnici ostavljali za sobom. Tako je. Neke sam dobio i iz kuća, znači ljudi koji su se vratili prosto su to poneli svojim kućama i čuvali za uspomenu, pa sam ja to od njihovih potomaka dobio. Tu možemo vidjeti srpske, austro-ugarske i mađarske sanduke vojne. Možemo vidjeti mađarsku, bugarsku i srpsku manjerku za hranu, ali i mađarske, austrijske, srpske, albanske i bugarske čuturice za vodu. I naravno tu su dve čaure od granata sa Kolubarske bitke, na koje čak jedna se nalazi glava bojeva, naravno nije u upotrebi, ali na njoj se može vidjeti manevarsko navođenje za položaj grada Obrenovca koji je ostao na toj glavi u momentu kad su gađali grad Obrenovac. I možemo vidjeti jedan drveni predmet za muraćep, odnosno mastilo, koji je u tom momentu vjerovatno kod nekog pisara bio i zabeležen. Tu je naravno mašina za pisanje sa staklenim dugmićima iz tog perioda, onda centrala. Iznad možemo vidjeti jednu vojnu bluzu sa pojasom srebrnim i srebrnim dugmićima, jednog vojnika koji je imao neki čin niži, nažalost činovi nisu sačuvani, tako sam dobio. I možemo vidjeti francuske šlemove koje je srpska vojska dobila po predaji srpskog oružja u Elbasanu, Draču i Valoniji u Albaniji. I kada su skinuli srpske šajkače i dobili francuske šlemove, francuske bodeže, francusko vino, francuski hleb i kao što govori Franchet de Pere u svojim dnevnicima, kaže srpski vojnici se raduju francuskim poklonima, pijemo francusko vino, jedemo francuski hleb, nosimo francuske šlemove, samo smo daleko od otadžbine i to ih je navelo da se vrate, probiju Solunski front i uđu na srpsku teritoriju, odakle je krenulo oslobađanje stare Srbije, Makedonije, Kosova i onda kod Bitolja beleži Franchet de Pere da francuska konjica više ne može da stigne srpsku pešadiju. Da je u tom momentu krenuo proboj i oslobođenje srpskih zemalja. I tad je on i u svojim pismima francuskoj uopštenoj rekao koliko je ponosan što rame uz rame francuski vojnici ratuju sa srpskim vojnicima i što je baš on poveo francuske vojnike i srpske u pobedonosnu bitku za oslobođenje i tad je zapravo prva iskra slobode u Europi i upaljena. I naravno tu je i Konos kao jedan od neizbežnih delova hrišćanske kuće, nebitno da li pravoslavne ili katoličke, svako ima u svoje varijaciji i postojalo je bezbroj varijacija tog ikonosa, ovdje se može vidjeti jedna od. On je poprilično redak i ovakav izgled ikonosa je jedan od najstarijih tipova, izuzetno je star. I po nekom tipu je najverovatnije trgovinom stigao iz Grčke. Tu je držana ikona, ali i ostali relikvijski predmeti iz kuće, znači slova za obredne hlebove, kadionice, kandila i tako dalje. A zašto ovo služi domaćini? Predajemo se. Pa to vam je kalup za šivenje šajkača. Kalup je funkcionisao po principu kad se sašije šajkača od šajka, onda abadžija sedne na ovo, sedne na ovaj kalup, navuče šajkaču, uzme peglu i pegla je dok joj ne napravi taj traženi oblik koji treba i to je jedna polovina šajkače, a s druge strane je druga polovina. Prelepo. I tako je zapravo nastala šajkača od šajka. Onda to bi bilo to što bi vam ovdje ukratko ispričao o svemu ovome. Ne znam da li vas još nešto ovdje zanima, pitajte slobodno šta vas interesuje. What's the word for that item? For the coffee? This one. How do you call it? Jezza. Jezza.
I onda staviš u ognjište i onda filđani. Fijan. Yes. To su filđani moje prababe, a njena majka je to dobila od jedne bule koja je služila, kod koje je služila u Varoši u Obrenovcu. I kad su ti Turci pošli 1880 neke godine, onda je ona to dala toj mojoj čukumbabi kao za sjećanje i uspomenu i kaže da su plakali ti Turci i plako naš narod zato što ti Turci idu i nemaju tamo ništa i ne znaju nikog i ne znaju jezik i nemaju imovinu i nisu htjeli da idu iz Srbije. Ali su morali se povuku i tako je onda to moja prababa dobila pa ostalo u kući i to je verovatno negdje iz Stambola i doneto. To je toliko fino i tanko da... Yeah, Istanbul made. Pearl, yeah, because Oriental patterns I can see obviously. Oriental patterns. Yeah. Just beautiful. A ovo su bile šoljice, to je neke prve manufakturne proizvodnje, mada su ih Turci zabranjivali iz jednog prostog razloga, što se drži sa 3 prsta. A filđan se drži cijelom šakom i simbolizuje polumjesec i zvezdu. Aha. Iz tog razloga su šoljice kao takve bile neprijatne da se u njima služi, jel te? U kafanama, u mehanama, u birtijama i tako. Jer su uglavnom u kafane izlazili Turci, tu se pile čaj i kafa, nije se služio alkohol, a u mehanama i hanovima, odnosno mešina, sud za vino i rakiju, tu su sedeli nemuslimansko življe. Vrlo zanimljiv podatak. Za pravljenje ovih burića, pintori. To su, ovaj se sud zove Trepča Brena ili Žban. U našem kraju zovu Žban, u cijelom Kolubarsko-Tamnavsko-Posavskom slivu je Žban. I on ima gore dance i dole dance, s tim što ovdje ima jednu rupu, imao je 2 kaiša, stavi se na leđa i utoči se voda na izvoru i donese se kući. A ovo je isto to, samo manje zapremine, vidiš? Da. I to se zove čobanja, jer su nosili čobani. I kad se utoči voda, otvori se ovaj mali čepić i kroz njega se sipa. A rađena je 1909. godine. Ova čobanja. Ovo je solanica, tu se držala so. I eto, od tog pokućanstva što se tiče toga. Pržulja za kafu, tu se pržila kafa. Pošto je kafa stizala zelena u tovarima iz Turske, onda domaćin ode kupi tovar kafe i sipa kafu, onda se izvadi ovo grne i mete se sadžak. To se zove sadžak, isto turska riječ. Turi se pržulja i peče se kafa, posle se melje u mašinu. That was the coffee, eh? I tek onda se proda. Real thing. The coffee is really important here also to see. Yeah. Coffee culture is really Imali smo ovako jako velike, dugačke tiganje, da se ne izgoriš na ognjištu, da spremaš jelo i tako. A ovo veše, pored pegle? To je takozvana crepulja i sača. Po tim se peklo hleb, pita, meso, to je bilo preteča rerne. Ovo je stupa, tu se tucalo so, šećer, žito, biber, paprika i to je navareno topovsko đule na tome i u tome su žene tucale. Ovo se napravi od jove, takozvane, ili zove, zavisno od kog drveta hoćeš. I to je služilo za tucanje paprike, bibera, soli, šećera. Na primjer, ova središnja slika, to je zanimljivo da vidite etnološki.
To su mi inače moji čukun baba i čukun deda, a on je bio kmet u Šopiću. I tu se vidi, oni u tradicionalnoj kolubarskoj nošnji, a ona ima ubrađaj. I ispod ubrađaja ima tepeluk. Ima tepeluk. Ne znam da li možda vidiš ispod marame tepeluk. Šamijom se poveže. I to je značilo da je ona udata za Srbina. A on je bio kmet seoski, imao Sinđir, Sat, Termen, Jelek. A ćerke su mu u gradskom modelu. A fotografija je nastala oko 1900. godine. Znači to su posjedovale samo one žene koje su bile udate za Srbe. Tako je, i to su nosile starije žene u tom momentu jer je već bio izuobičajen odevni predmet. Samo žene koje su držale do sebe su nosile taj tepeluk i ubrađaj, a već u tom periodu je počelo svakodnevno povezivanje maramama, šomijama, običnim. They look like Yeah. that's his grandparents. Nema čemu. I naravno sve to u nošnjama su moji ovo je moj pradeda s njegova dva brata kad su išli u Bugarski rat. Komite. A ovo je mog pradede brat Stojan kad je bio solunski proboj u Solunu, pa se sliko s konjem poslao kući da je živ. I iza i piše godina, piše uspomenu i dugo sećanje Stojana Miloševića Skoplje. Sliko se u Skoplju posle Soluna, Neprocenjivo. da je živ jer su svi mislili da je poginuo i što se kaže malte ne ga okukali i nosili crninu i oplakali i vratili su se. To je moja baba, pa prababa, pa babin otac, moje čukun babe i njene 3 sestre. Ovaj tanjir je malo noviji. Kako? Ovaj tanjir je Ne, tanjir je isto jako star, s kraja 19. veka, samo je rađen tom glazurom i to je uglavnom imućnije porodice su imale. Rađenje, glaziranje tim nekim kvarcnim peskom koji u tom momentu bio prestiž, isto je stiglo iz Azije kao način da se očuva zemljano posuđe. Jer ovako obično kako smo ga mi pravili, vidiš? Šta se dešavalo s njim? Nagrize ga vremenom voda i kamenac, probije ga voda vremenom. Može 10-20 godina da služi, ali vremenom postaje porozan. Pojede se zemlja. Ali onda je nastala glazura, gleđaisanje takozvano, i onda su u početku gleđaisali samo donji deo, gdje bi uglavnom bila voda. A onda kasnije nastaje gleđaisanje cijelog predmeta, cijelog ćupa. Tako da predmeti koji nemaju tu gleđ su najstariji, što se kaže najizvorniji. A sve kasnije sa tom glazurom je znači novije od 19. 20. veka i tako dalje. To vam je to što se ovdje tiče. Idemo. Idemo dalje. Hvala ti puno. Evo ovamo sad ulazimo, ova se prostorija zove Pojata. Tu je uglavnom domaćinov alat stajao i poljoprivredna. Pa ćemo krenuti odavde ovako na ovaj. Sad se nalazite u zgradi koja se naziva Pojata, koja je uglavnom služila za držanje raznog alata, poljoprivrednog i ostalih delatnosti. Ovdje možete vidjeti jednu stolarsku, pintersku tezgu, tišljersku, gdje su tišljeri, kolari i pinteri pravili svoje proizvode i tu možete vidjeti dobar deo alata svih tih zaboravljenih zanata, koji uglavnom i mogu da se vide i ima ih još uvek u našem narodu, ali ono na što sam za sada najponosniji od svog tog alata jeste opančarski alat. Deo koji sam dobio od jednog jako dragog dekice meni, koji to meni srdačno poklonio, pripadalo je njegovom ocu. Tu su ručno kovane makaze za sečenje kože, razna šila, ekserčići, kalupi za opanke. I tu postoji specifična jedna alatka koja je od polomljenog kuhinskog aluminijumskog nožića napravljen skalper za sečenje kože. Tako da je njegov otac to koristio kao alatku. I to je jedan opanak
Je se to danas promijenilo kada se prave za Pa promijenila je se izrada. nošnje za promijenila je se kulturno-umetnička društva. Tako je. Naravno nije to ni kvaliteta tog koji je bio u tim vremenima, jer naravno ni sirovine za to nema baš u tolikom obliku. Svakako. I onda su, kaže, posle Prvog svjetskog rata, a naročito posle Drugog svjetskog rata, šta su Švabe ostavljale za sobom na kolima gumu, skidali točkove i tom gumom pendžetirali sebi obuću da se ne bi cepala, da bi duže trajala. Jasno. Tako, a kasnije ću vam Snalaženje. ispričati o opancima detaljnije. How to say that in Serbian? Opanak. Opanak. Onda imamo naravno nezaobilazan alat koji je redak onako poprilično, a to je bradva. Bradva je vrsta sekire, odnosno sikire s kojom je cepana šindra, a to je bio prvenstveni pokrivač srpskih tradicionalnih kuća, ali i slovenskih. Ona je namerno određenog konusa, određene veličine, određene težine, određenog izgleda, nije to tako za džabe, nije džabe tako kratka, jer treba da bude precizna. Da kada se letvica ocepi, da se ocepi tačno kako treba da bi se slagala šindra na kući. Imamo jednu trlicu za kudelju, tu se trela kudelja na tome, znači to se iznese na avliju, kad se kudelja pokupi iz vode, ona je onako sva robusna i onda su žene poturale u te češljeve, a druge su tukle i to se mlatilo po mjesec dana, sušilo i onda se tek češljalo, pa je moglo da se prede, da se napravi konac. Ozbiljan posao. Pa sve je bio jako velik, izuzetno teško se dolazilo do svakog komada odeće. Izuzetno teško, jer nisu one ni imale vremena da se tome posvete apsolutno. Jer su imale i druge kućne poslove, gajenje dece, kuvanje, zemljoradnja, sirenje i tako dalje. Ali su zato bile podeljene i živele u kolektivima. Postale su planinke koje su bile zadužene za mleko, redare koje su bile zadužene za kuvanje, aščije u kući i tako. To i jesu nazivi istog perioda. Onda vidimo gore alat zidarski, to je jedan starinski kalup za ciglu ručno pravljenu, u tome se pravila cigla i sušila. Onda pored imamo mistrije i oble za sulejsanje zidova od blata, ručne bušilice, kašike za kopanje korita i načiva, karlica, s time se kopala drvena korita. Da. Znači svi ovi tragovi, sve je urađeno sa ovim. Zapravo od toga. Imamo jedan molerski valjak koji je izuzetno star, isto 100 godina ima. Kad se zid okreći u belo, onda se taj valjak zamoči u boju i po belom zidu ostanu šare tog cveća ili koja je već šara valjka na njemu. Takozvano molovanje, koje je došlo iz Evrope, od Austro-Ugarske, iz Vojvodine u ove krajeve. Onda ima jednu kutiju za sat drvenu, koja je bila ovako jedan vrlo cijenjen predmet, mada je vrlo brzo izuobičajena jer je sat postao dostupan i pristupačan svima, ali u momentima kada je on tek prodirao u našu kulturu i u naš narod, sat je bio predmet koji isključivo domaćin dodirivao, domaćin navijao, domaćin, tako je, i stajao je u jednoj takvoj staklenoj kutici gdje se čuva. Onda ovdje možete vidjeti jednu kuhinju iz 30. i 40. godina prošlog veka, gradsku i kasnije vremenom prodrla i u selo. Tu se može vidjeti prvi smederevac, šporet, koji je počeo da se proizvodi. Onda prve električne pegle, telefoni, električni rešoji, prese za vakin kolača, radi, umivaonik i leđaisano posuđe koje se javlja posle Drugog svjetskog rata. Tu su naravno i drveni radiji, ali tu imamo i dva predmeta izuzetno vredna, ovaj i ovaj. To su preteče radija, to su takozvani zvučnjaci. This is radio, of course. Okay. Three of these are the radio. A ovo je preradije. Before radio, zvučnik. Takozvani zvučnik. Ima drveno dugme, znači ima drveno dugmence.
To su sami pravili domaćini. Od strujnog kola. Vidiš, drveno dugme. I odatle se jedna bakrena žičica izvede iz kuće napolje kroz zid. U zemlju se zakopa bakrač, jedan bakreni kotao, koji je zapravo bio antena. I kad radio Beograd, pusti talas. Ti ga nađeš i slušaš. Kojom jačinom on pusti, tom jačinom slušaš. Kad ugasi, ne slušaš, kad upali, slušaš. Znači nisi imao nikakvu kontrolu nad tim predmetom, osim ako ne raskineš tu bakarnu žičicu i onda ne slušaš ništa. A onda se pojavili ovakvi zvučnjaci, kasnije nastaju radiji i kod nas su bili neki prvi RR 230 Savica Slovenija, koji se pojavili I te kasnije smo počeli da uživamo i vizualno. tek dosta kasnije, 60. godina, i to je drveni televizor sa izoklopom, koji inače radi u funkciji. A iz kog perioda su ovi beše? Također je posle drugog svjetskog rata, sem ovog lampaša, on je neposredno pred drugi svjetski rat. Tu možete vidjeti predstavu mlekara, odnosno sve što je jedna planinka koristila za preradu bijelog mrsa. Možete vidjeti grudnjaču ili surutnjaču, tu se cedila gruda od surutke, karlice za razlivanje mleka, čabrice, vidrice za čuvanje kajmaka, razne kante za mleko. You know kajmak? Yeah, of course, naravno. I to je buternjača, maslenjača, mlatilica, kako u kom kraju zovu, buternjača, gdje se mlatio kajmak da se dobije puter. I to se dobio procesom trenja. They made butter from kajmak. I onda su tu se sipa kafa, onda zatvoriš, kad ispečeš u pržulju i onda melješ i onda izvadiš, sipaš u lonče i kuvaš u džezvu i kuvaš kafu. Koliko imaš tih mlina? Džezvica za jednu kafu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imam tu još ih koje kuda tih. A ovo je za čaj, isto iz Turske došlo. Vidio ovu kolicna je džezvica. Posle drugog rata, za te šoljice male. Iz njih se pilo. You know, in Turkey also we put after the coffee like that. After we see the fortune, you know, you have in Serbia also that one. It's really popular in Turkey. Yes. I onda kažu babe, kad, čekaj, da zakrste, da ne uđe šeitan u to i onda... Šeitan. Znači ovaj avan je metalni, a on je drveni. Mesingani. Ovo je mesingani. Ovaj je aluminijumski, najmlađi, a najstariji je onaj drveni što smo tamo vidjeli. To je taj, jest. To je najstariji, pa mesingani, pa aluminijumski. Ovo je mlatilica za pasulj. Ovdje se veže na uzice i veže se za motku. I kad se pasulj obere i postavi na govno, na strnište, onda se s tim taj pasulj mlatio da ispadne meuna. Zrno iz meune. Mahune, da. Jeste, mahune, da. Ovo je kovački meh, onda žvale za konje, amovi, ulari. Imamo jedan praporac kovani, ko zna kadašnji. I to su momci nekad zakače za kaiševe od opanke, pa kad igraju u kolo, ono... Da budu glavni. Jeste, da budu baje. A kako je meh funkcionisao? Pa kovački meh, evo funkcionisao je ovako, sad ću vam pokazati. Znači, stajao je ovako, tu je vatra, da. a ovdje se raspirivalo i onda kovači su... Rasplansavala se vatra pomoću meha, da. Planiram da tu jednu kovačnicu osnujem. Tu je srp, ali preteča srpa je kosjer. Kosjer je još stariji i uvek se žnjeo levom rukom, a desnom su se vatale krstine kad se žnje. Ovo je vedro za vodu i, na primjer, Srbi i ostala Vlaška raja je plaćala porez Turcima u 10 prenete vode, porez na vedro. Porez na posjedovanje tog suda za nošenje vode. Da.
tu se nosila voda. Onda imamo jednu stolicu za šivenje amova, saračku. Tu sarač sedne, ovako, to odšrafi, raširi, ubaci am. Evo vidiš ovako, čekaj. Horses equipment. Ubaci am, stegne. I onda uzme, na primjer, šilo i popraviti. Ako ti je tu puko, a on probuši, evo vidiš, probuši, pa prošije, popravi. To su bili ulari za konje i za bikove, volove što su vukli kola nekad. I razne plugove i tako dalje. Ovo je jedan od prvih električarskih alata koji je došao ovdje u naše selo. Dobio sam ga od jednog starog električara posleratnog. S tim se pelo na drvene bandere, jeste. You put this on your feet, on your legs and climb up. Wow. Ovo je deo, isto je jako staro. To su kovači pravili kada pođu čobani u bačiju leti da čuvaju stoku pa ostanu na bačijama da spavaju i to u kolibama. Onda ovo stave jagnjetu oko vrata, jagancima dole zatvore i vukovi ne mogu da zakolju jagnje. Čuva mu vrat. What is that? It's looking interesting. That's not a weapon, it's actually a lamp protector. Because wolves couldn't get to the neck of the lamb who is wearing that. Unbelievable, yeah. You had to be smart. Yes. Yeah, today people don't have to be smart like before. Yes, you're right. They had problems and they solved them by themselves, you know. Ovo je, na primjer, baš tipično turski predmet koji je došao u ove krajeve. Naime, izgleda ovako vrlo prostodušno, ali je imao jako veliku namjenu, to je takozvana oka. Kad se kaže oka zlata, oka žita, to je mera. Jedinica mere koja je bila te zapremine etalon. Za korištenje, tako je. Onda imamo ovdje čuveni lebarnik od 7 lebova, pošto se lebac mesio subotom ili nedeljom, uglavnom nedeljom. Da, nije svaki dan to bilo. Tako je. I onda žene zametnu kvasac, suvi ili starinski onaj, naprave te jufke, on tu nadođe, sa ovim loparima se hleb vadio i stavlja u furune da se peče. Furuna, hleb, lopar, to je sve turski naziv. You know everything. Onda imamo ručni žrvanj. On je bio u domaćinstvima zastupljen za manju proizvodnju brašna, ali je veliku namjenu imao u momentu kada su Turci oporezovali Srbe i Vodenice posle ustanka. Kada su napravili odmazdu i Srbi nisu jednostavno mogli da priušte Vodenice, i da im kako kažu u zapisima Karađorđe da nam djeca ne bi živo zrno zobala, onda su oni izmislili taj ručni žrvanj gdje se mlelo žito i to ovdje se sipa, a ovdje izlazi i sa tim se loparima kupilo i tako dalje. Onda imamo jedan stari predmet. Da li možda znate zašto je to služilo, da li možete pretpostaviti? Morat ćeš da imamo. To je preteča, ima više od 200 godina. To je preteča ručnog krunjača za kukuruz. Odnosno uzme se klip i gura se, ovo para zrno, a ovdje ispada zrno. A u ovu strelicu se zapre po dasku da ne bega, kad guraš klip, da kruniš. I izuzetno je staro od jednog komada drveta napravljeno. Ovo je isto jako zanimljivo, da li znate možda šta je ovo? Liči malo za psa, za kuće, ona korpa, ali nije, ali ima sličnu namjenu. Ne znam.
To je takozvana kruna. Ona je se stavljala bikovima i volovima na njušku i veže se kada pođu da špartaju kukuruz. Da ne bi usput jeli taj kukuruz. Već Pomislio sam zašto smo sprečavali volove, onda već da ne da bi jeli samo kukuruz. vukli tu špartačicu i špartali kukuruz. I izuzetno stara. A kupus? A i kupus, bilo šta što bi se špartalo. Kažu kao ovo kupusu nastradaš. Eto, tako da. Onda ovo, vidiš, ovo je kljuse. Kljuse za... Zamka. Za vukove, jest. I to se pretegne i kad ono... Trap for the wolves. Da se čuvaju jaganjci i ostalo. I onda imamo još jedan redak, primjerak i lijep, zanimljiv. To je takozvani ustav za kola. Znači ovaj deo je bio ušrafljen u kola i kad je veliki teret na kolima, veliki teret na jarmu, na volovima, a niz brdica i onda gazda hoće da odmori stoku, on spusti ovaj ustav, upre u džadu, upre u šor, tamo da se zaustavi, da teret sa njih pređe na ustav, da se stoka odmori. Ovo je isto star predmet, znači sve pričamo o 18. veku. Imalo je praktičnu namenu, čak i pre, kad su ljudi stekli mogućnost da svako ima kola drvena. Kad se seno sadene u livadi i napravi se stog, onda se mete jedna grana velika i na nju se sadene taj stog. Onaj kraj grane se digne, veže se za ovo. A ovdje kanap, pa oko stoga, pa ovdje kanap. A ovdje je vrh od grane koja ide ispod stoga. To se sve veže i ovdje se upregne konj i dovuče seno kući. Ozbiljna organizacija. Da. Ovo je, šta mislite, zašto je mogo da sluši? Nije za mene. Obično svi to kaže nešto se muče muškarci. Nije. Nemoj to i seci tamo. To je da se vode bikovi. Ovo se zategne i ovo im se stavi u nozdrvu. I on ide kuda gazda vodi da ore, jer to mu iritira sluzo kožu. Mora vrlo pažljivo da ovo... I mora da ide samo... Bude poslušan, ne? Tako je. Ovo su plugovi za oranje. A ovo je jaram, mali jaram. U to se uči tele da vuče kola pokraj krave. Kad ide pokraj bika, u to se uči tele. Da zna šta je jaram, da se nosi. Da zna kad odraste šta ga čeka. Tako. Ovo je čehoslovački prekrupač za kukuruz koji je stigao posle Prvog svjetskog rata u naše krajeve i još uvijek je u upotrebi, još uvijek radi, mogu da vam ga pokrenem, tu se gura klip zapravo. Tu se okreće, menje, lopar za hleb, a ovo je takozvani turski kantar na dulume. Od topovskog đuleta. I to je bio turski kantar, tako su zvali, i to je na oke, vidiš. Sve ima oke. Koliko je težine. So you put this on that? Yeah, I know what is that. Sometimes we use also in Turkey, even on the bazaars, you know. Yeah. They also even use that. Do you use that phrase? For now it's Kantar, really... no? Yeah, but we use that. They use also. On the more village side or traditional sites, they use. Ideš u špored gore da ubaciš nešto u kuću, da se ne ugasi vatra. Ima u sanduku drva tamo u kući. Onda ovdje imate jedan vojni samar sa Kolubarske bitke, koji je, to se stavi na konja, a ovdje se zapregnu topovske cevi. To se sve raskači već. I s time se zapregnu topovske cevi i s jedne i s druge strane nosi haubicu konj dalje. A ovo je vojno sedlo kik iz Prvog svjetskog rata. Takozvani kik.
Svašta su konji morali da nose. Svašta, pa bili su radna snaga bez koje se nije moglo, kao i volovi, bikovi, konji. Znači bez toga se nije moglo jednostavno da opstane jedno domaćinstvo i jedna kuća. I think it's Ottoman language. Yeah? Not understand. I don't understand because we use now Latinic alphabet. We don't use Arabic, but in Ottoman time we use Arabic alphabet, but now it's Latinic and I cannot understand nothing. Maybe someone will tell us yes. If someone can understand. Arkadaşlar burada gerçekten çok fazla Türkçe ve Türklere ait şeyler var. Buraya gelirseniz mutlaka buraya uğrayın gerçekten. What is the name of this village? I forget again the name. Mislojin. Mislojin. Belgrad'a 40 kilometre uzaklıkta ama buraya gelirseniz gerçekten çok ortak kültürümüzün olduğunu fark edeceksiniz. Mutlaka uğrayın. Özellikle orijinal Sırp kültürünü burada daha çok yaşamak istiyorsanız, daha iyi görmek istiyorsanız, aslında aramızda ne kadar bağın olduğunu, ne kadar kardeş bir halk olduğumuzu, onların da bizi ne kadar etkilediğini ve bizim de onları ne kadar etkilediğimizi görmek istiyorsanız mutlaka gelin. Belki birisi bunu anlıyordur bu arada. Hani anlayan birisi varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben de çok merak ettim. Bence Osmanlıca bu arada bu. Bakalım. Ima na onoj mašini drugoj, baš Turčin puši čibuka, bula ga služi sa filđanima. Da nađi. Ajde. This is bula, Turkish woman, coffee, grožđe, and Turkish man, Yeah, I see. Chilim, Yeah. puši čibuk, polumesec, vidiš, moon, Turkish man, coffee, Yeah, Vidiš? yeah. I got it. Turkish. I got it. This is, ovo je iz Turske došlo trgovinom, Srbi su kupovali trgovinom iz Anadolije da bi mleli kafu, to se nije kod nas proizvodilo. Eto, prevedimo da možda shvati. Dimije, šalvare. Šalvar. Nice. Ovdje imamo neke artefakte nađene na teritoriji sela Mislođina, koji su To su zapravo ostaci raznih civilizacija koje su naseljavale selo Mislođin. Naime, teritorija Atara, sela Mislođina, ali i uopšte cijelog sliva Kolubarsko-Tamnavskog, Lazarevac, Ub, Obrenovac, taj trougao je naseljen više od 45.000 godina i naseljavali su ga najprije pleme tribala, prvi ljudski hordi ljudoždera, pa se kasnije smenjivalo neglačano kameno doba, pa glačano kameno doba, rano bronzano, kasno bronzano, rano metalno, kasno metalno, ali i sve druge civilizacije kasnije, znači ilirske, keltske, rimske, slovenske, koje su živele jedni sa drugima u zajednici, ali imamo artefakta iz kasnijih vremena. To je ono što je prosto pronađeno u oranjima, u prevrtanju zemlje, pa su mi tako moji drugovi i braća donosili i ljudi koji to nađu, nešto sam i ja nalazio po svojim njivama. I tu možete vidjeti jedno rimsko zvono, čobansko primjera radi, a sa druge strane slovensko zvono, isto čobansko. Onda možemo vidjeti jedan keltski deo štita, možemo vidjeti rimske fibule, rimske strele, koplja, rimski ekser, rimsku, tursku grnčariju, ovo ovdje pripada turskoj grnčariji, keltsko ogledalo, onda rimske kopče, slovensko prstenje, slovensku grnčariju, figurine, potkovice za volove, jedne naočare, verovatno iz perioda Prvog svjetskog rata, nekog stradalnika s Kolubarske bitke, koje su pronađene i tako. Neprocenjivo. Trudim se da sačuvam sve što je, ne samo što čini naš narod takvim i narodima na ovim prostorima koji žive, nego i nešto što je baš specifično za nas Kolubarce kao takve, kao deo ovog naroda. Imamo jednu suknju plisirku koja nije vežena nego je molovana, odnosno naslikana. Ta šara je slikana bojom, obojena. Ima iglu perišan, turski naziv perišan ili ti konđuša. Ovdje vidimo nošnju Vlaha iz Jabukovca, oblasti Kobišnice.
To je nošnja udate žene, novijeg tipa, koja je sva od pliša. Znači, sastavljena pliša sa tradicionalnim oglavljem udate žene, je vlaškog življa koje, objasnimo, grupacija manjinska slovenskog stanovništva. Only married women wore that. Tu je nošnja oženjenog muškarca iz sela Jabukovac također, vlaškog življa. I imamo nošnju devojačku iz Kobišnice, koju čine ova velelepna prednja pregača, zadnja pregača, haljina, jelek, Turkish orient, kadifa, ljubičasta kadifa. You see what girls had to wear, yeah. Yeah. And it was like real hard work to take it off, you know. Tipni. Yeah, It's gold. it's like a velvet. Gold silk. It's Velvet, yeah. Somewhat. Gold silk. Aha, gold silk, yeah. We say kadife also. Kadif. Yeah, of course. Ovo je nošnja Aranđelovca, to je centralne This is from- Šumadije, From my town. Aha, From your town. Yeah, it's my town also, yeah. koja je mešavina Kolubarsko-Valjevskog i centralno-šumadijskog kragujevačkog. Ona pripada novijem tipu, kao ovakva. Onda tu imamo suknju plisirku, peglanu pod kamen, pregaču na plišu, crnom plišu, izvežena bukle vezom, pafte, orijentalni nakit, Turkish, jelek na muraćep plavom plišu, znači ovo mastilo plavo. Također zlatovez, košulja i marama. I dole su čarape koje su stvarno neprocenjiv velelepni rad bukle veze. Ovdje vidimo nošnju iz severne Srbije, Vojvodine, tačnije iz Banata, to je nošnja banatskih Rumuna, svečana. Tu je muškarac sa drvenim klompama. Ovo je pregača rađena i tkana od bezdanske svile, a bezdanska svila je u jednom momentu bila najcenjenija, čak je prevazišla i cenu stambolske svile u Europi. Sve u zlatu, znači to je sve zlatni konac, taj rad. Jelek, imamo kapu džegu od bezdanskog damasta. Onda ovaj čilim je radila moja baba, kad je trebala se uda za mog dedu 1952. godine. Tkala u selu Liso polje pored Uba, Kolubarskoj Šumadiji. To je tipičan austro-ugarski namještaj u jednoj srpskoj kući koji pripada Altdeutsch stilu. Ovdje možete vidjeti jedan devojački sanduk za spremu. Mislim da se i na tursku kaže sanduk. Yeah, sanduk. Gdje je devojka spremala spremu, odnosno miraz. Mislim da je i miraz također reč miraz. Yeah, miraz. Miraz u toj stvari. Girls were bringing those. They married. Yeah. Yes. Yeah. To je to. Tu je taj najstariji radio RR230 Savica Slovenija, još prije Prvog svjetskog rata, či sam rani početak 20. veka. Onda ovdje imamo jedne damske rukavice heklane, beogradske, sa jednim brošom koji sam dobio od potomaka jedne stare beogradske dame. Tog momenta sa tokom, koju je nosila na glavi. Ovdje imamo jednu damsku tašnicu s kraja 19. veka u kojem je neki damski deloj, to je maramica jedna, pa maramica druga, neseser za šminku i novčanik. Tako da sam to sve dobio od Is it like snake later, but no? I don't know. Vrlo staro tako, oko 1920. godine, možda i pre. Imam jednu lampu gradsku i ovo sam skoro dobio, ne znam da li možda pretpostavite šta ovo možda bude. What is that? I don't understand that. For what? To su makaze za gašenje lampi i sveća. For this. Aha. Smart, yeah. You don't want to burn your fingers. Yeah. Ovo sam dobio od jedne
porodice čiji su preci svi bili u Kraljevoj gardi, u Kraljevoj vojsci. I to je tapiserija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1925. godine. Ovdje se vidi Triglav sa ušćem Save Dolinke i Save Bohinke ispod Triglava i Hrvata i Srba. Onda je ovdje nešto s čime bi vam se pohvalio malo, da vidite i neke zasluge moje. Naime, sa ovom nošnjom koju sam ostavio za kraj, to je stari tip kolubarske nošnje, datira negdje iz 18. veka, izuzetno je star, redak i cijenjen. U takvoj je nošnji ona žena na fotografiji što sam vam pokazao, moja čukumbaba. Tu nošnju čine ova oždreljna haljina sa plavom pokrsticom koja je bila specifična za kolubarski kraj, jelek pamuklija, pojas, prednja pregača, zadnja pregača, tepeluk, ubrađaj, perišani turski i turska akča. Turska para akča. Akča, koja je toliko bila sjajna da je zapravo odbijala kao gledalo sve zle uroke i magiju od mlade. Ali uz sav taj orijent koji smo pomenuli vidimo nešto izvorno slovensko, kao na primjer i trobojne podvezice, kao i opanke sa priglavcima i tako dalje. Sa njom sam učestvovao na jednom međunarodnom takmičenju koji se naziva Biserna grana, takmičenje narodnih nošnji, nakita i oglavlja, gdje sam osvojio prvo mesto sa tom narodnom nošnjom, a bilo je negdje oko 150 učesnika narodnih nošnji raznih nacija Europe i Azije, čak su i Turci bili, i Grci, i Bugari, i Srbi, i Austrijanci, Nemci, Rusi, Mađari. I od svih tih učesnika ja sam doneo prvo mesto ovdje u moje selo i u moj grad i u moju zemlju i državu. Sasvim zasluženo, dozvoli. Hvala. Što se kaže, opet je Srbin pobedio. Hvala. To je zahvalnice koje sam dobio od njih, od njihovog uredništva u Srbiji. Eto. Da vam se malo i pohvalim sa tim. Divno. To je moj pradeda u Prvom svjetskom ratu. Se fotografisu. Kao vojnik. Pradeda Pavle. I sad hoću da idem kod fotografa da mi ovo skine, da ubaci drugo parče, da ustakli i da odozgo zalepi. Jer je propala dosta. A ovdje vam je čarapa raznih od kojih planiram da napravim isto jednu sobu posvećenu samo čarapama. Ovo su prizrenske, na primjer, pa onda goranske, pa sarajevske, pa onda, na primjer, Gornja Pčinja, istočna Srbija, Svrljig, čarape, onda Vlaške sa zlatnom žicom, sve urađene, Priglavci, Mačvanski, Kolubarski, Šumadijske i tako. Zaslužuju posebnu prostoriju. Zaslužuju posebnu prostoriju jer o njima stvarno nema muzej nigde i ja sam zamislio da ga napravim. Arkadaşlar, Not So Bad Channel'a abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizin için mükemmel içerikler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İzlemekte kalın. Buraya da mutlaka uğrayın. Daha önce de söylediğim gibi hepinizi çok seviyoruz. İyi ki buradasınız. Hoşça kalın. I pratite. That's it.